Haba jingkran haga sedang jongka All India Conference jongki Menteri Katanat An batki Sekretari ha Gujarat Menteri rang badu kari Narendra Modi ulayaro ya ki lok adalat ha kabayadai bat kajing kloy ban pendep ya ki mokoduma. Kementeri jangka Katanat Platengka ka Sorkar Pedeng kan Nirmala Sitharaman kalau ong bawat la kadon kajingkiu jangka yok kakot kari dah 9% sngokia ke India syabhang kajingpet ya ka yok kakot ke Perthai. Ke Indian Space Research Organisation ISRO kan sepelat ki satellite ka Global Communications Network jangkari bilat ka OneWeb ha ka arplai terik mentau benai ha Khubor khat arbaji senya. Menteri Rangba ka Meghalaya Konrad Sangma haba ajingkran syabhang ka jinglong jingman jong kilai teli ki Regional Committee ki belathau da ka Sorkar uloong basyan kini kilai teli ki kinhon kin sapenlong ya ka jingalang bat ki Regional Committee ki belathau da ka Assam. Ha ka jingalang bekerpang jong United Nations Security Council Counter Terrorism Committee ka banlong ha India on pai kmat halor unmanned aerial vehicle UAVs bat ki technology badang shupen mi thamai ha ka sien ka beningkong hadih news nam ka UNSC Counter Terrorism Committee ka penkre ban penlong ya ka jingalang bekerpang jengai na ka headquarter ka jongka.